Andam chiang na mo, lungmali post Thawngchimnak in nan kut thenin tlai than na, kong hi kul la ruk Nohawng ni servi, kong pang thar ngai di ding in ganin som than na, mai min trouble kasi. Chiangram Chawza Chief Minister a Palawa Peng, Salai Miu Thai an Thim Mi Chung a, GKYA ni anilom nak an lak der. Chiangram Chawza I Atam Ni Nak Chief Minister a, Chiangram Thanglei Palawa Peng Tual Chung Mi MP Hlun, Salai Miu Thai Thim Si Mi Kong a, Global Khumi Yong Association GKYA ni, February ni nga a an lunglom nak chathan an chua. Chief Minister Rian an khin mi ni hin salai miu thai chu hroi tu tha asinak a uton mi le chin mi phun chung a tuan wa ngei mi asinak along put song alang ter salai miu thai hroi nak in chiram chung a rem dei nak din fel nak le than chau nak a lai song kani ro chan phone chupin a chiram palawa peng chung I chin mi na le adang tlang chung mi na ni an ton cho ma mi cholet na kong I an har sat nak velte minung hoi chung zon ro nak he bob nak an har mi velte tol chung mi an him kho nak ding le lungwal nak kho nak ding cha zong a atan zom pia kau lai ti zong kan zum I kania ro chan kau GKYA chu palawa peng chung I mi minau than chau nak le zatlang than chau nak rian a Chiangram Chawza he rian 20 ding in tim chia kan se peng kau salai miu thai arian tuan chan chunga hin chin mi phun na I kan chun mang asim mi federal Chiangram sarkho asi I lungrol nak he hlotlin nak dei nak a mu khau mi kan si kho nak nga song thaza kan cham tia Global Khumi Yong Association GKYA ni an than mi a an lang ter alwan chia January ko lakwa im ni som thum ni khat tiang ni thum chung Chiangram Chawza shroi tu thim nak an tua I chu hlan a Chief Minister arak tuan mi matupi peng in pupa thang ayo a palawa peng tol chung mi salai miu thai an thim hi asi tia Chiangram Chawza chungtal pakhat ni lungmali phosa achim HPO CDF hongoram ni recordar copy wat khatli wat du a munchok zor an kham chiram hongoram haram chung a shambun in pado thanna ka betakte in achol changchok ma mi chiram chawza chungtal HPO CDF hongoram ni recordar thamplen chu thadeu in sarsiam antimcha a Recordar wat khatli wat ni ahuap mi chung a in a deal leo mi da deal chu monvial te chok zor an kham kong February na ruka chathan an chua chawza masa chan leo I chawza ni arakil ven mi vel te chu HPO ram asidi chu cha a ma valai bantuk in du pau in acho tu le azwar tu nan uma chun fakpi in dan tat nak pek na selai atu bantuk in thong kan that mi hi le than asin han chung pau chu hi phunglam hi pezul in nuntar selai tia chiaram chawza chungtal HPO CDF hongoram ni an than mi a an lakter India member ramri number patni cholat nak lampi asimi hongoram honram chu CDF hongoram tal in Chin National Army CNA le tangti putnani aliam chia thonghi kul lai thum November ni lai thuma khan SSPC ral ka put in an la ko I CDF hongoram ni fezul in zaka ofrena som thate in an kalpi choma dia thai si Minda peng a kumhlai ni ngak chinu pakhat lawa kalnak in atlaw Chiangram minda peng number patni circle maram I a ummi mishing lo khwa a khosami hu thang ning ling le pi ngai man ha I an fanu ling khe kumhlai ni ngak chinu chu lawan kalnak in atlaw I akong lam an hal khori lo kong number patni circle maram ukhroi tu phu ni February ni ruka an than Akchen nu lingke hi February ni a khan lawan va nak in atlun leo a atlaw I
in a hlam ti lo achung khar le khwami hna ni an kol langmang ko na in akong lam zeiphan an khal mi aumri lo cha a lungre thengai in anum ko hna chu cha a ngak chanu lingkhe a hmu mi le akong lam a ngal mi nan uma chun nan nak he anai bik na khwa boi pol twangbo ngai tu pol le achung khar sin a pe tlai nak nan tu nak lai kan in nol ko hna tia minda peng number panhi circle hmuram ukshroi tu phuni an than mi a an lang ter matupi khopi SSPC ral kap sakhan thing a SSPC ral kap ni boman thak than Chiangram matupi khopi i SSPC ral kap ni umhun an rakwarna kamaya zathumpalli sakhan thing a February ninga chunswimya lam hleini shonga khan tada we are forcing akaimi SSPC ral kap ja fighter ni bompani an thlakong tol chungmi na sin in thai si SSPC ral kap ni kapni karu ka daw na kaumti law na matupi khopi I an sakhan thing a tim chiamam te in bompani an rak thak tol chungmi nun nak le mi le Tiam ma tuar mi tu chu kanum sholau chuka mun chu SSPC ral kap ni boman thak lang mang na kasi cha a tol chung mi kanum ngam lau I tol chung sham tai phutna zong anum ngam ve lau tia matupi peng tol chung mi pakhat ni lungmali phosa achim matupi khopi chu chim brotherhood le rakhain ral kap ULA tal in tangti phutna ni aliam chia thongni kolali kum Juni kulani kwa khan SSPC ral kap kut in an rakla kho chunu a chim brotherhood chungtal CDF matupi ni zatang shwenak an kalpi choma I SSPC ral kap ni kapti kar ka daw nak aung ti law nak matupi khopi le khoti cheu khat a tin chiam mam te in chunglei ka daw nak an tualang mang ruanga hin tol chungmi cheu khat chu an kir ngam ri law I Mizoram ram kul chung a ador mi song an umri tia thai si tidim peng a shamtlai phu pakhat ni binga ching tu tol chung mi an au na I boinak achuak chiang ram tidim peng chung a binga ching tu tol chung mi cheu khat chu shamtlai phu pakhat ni an au na I tomberwa na an ngai pi na nu a alung ting lau mi tol chung mi cheu khat ni mizapi lam asiti in laman khamruang a boibai na achua kong thil sining amutu ni anchim hi thil achan nak mun hi tidim peng tuisau kho a asi I pinga ching tu tol chung mi cheu khat chu shamtlai phu pakhat ni tomberwa na angai pi na nu a boibai na achua hi asiti in anchim I Mizay shamtlai phu da ansiti tu chu dikthir in halasiri lau Thil chining a hmu tu tual chung mi pakhat ni chung tuisau khua pongkam a binga ching mi an sen hna ma hna pol chu shamtlai phu pakhat ni anau hna I tomberwa nak an ngai hna chu cha a alung ting lau mi tuisau khua mi pol ni laman kham I du lau nak an lang ter February ninga zanlei swimel lam pathum na cheu in jing swimel lam pasari tiang laman kham I Kholtlong tol chungmi hna le moto pol zong kalnak nol an on du hna lau lama kham tu pol ni chun hriamtlai phu ni tomberwa na ngai ding in an au mi hna an rakir than han lo lam hi kan on lai lo ti in an chim an au mi hna pol chu an rakir chang le kiri lo kong halasiri lo tia chinan channel a achim atu bantuk in thilep chan na tidim peng tuisau pa chu Chiaram chawza chungtal CDF CDMC ni anhum hakna maram chung a ummi khwa asi I binga ching mi na tomberwa na ngai ding in au tu pol chu chim brotherhood chungtal PDF solan an si tia an chimna in fetar kho asiri lau CDF CDMC ni hin anhum hak ni maram chung I a ummi bingan china hun pol chu kumthum chung a shodi an tim gong aliam chia thonghi kullali kum di laya khan an rak than chin magoiram ri a SSPC ral kap ni boman thlak I
sianghak chianu pahnih dal in tol chungmi panga an thi chin magweram ri I a ummi magweram then so peng chauthuk munram mi e khwa a SSPC ralkap ni raltuk nak vanlong in boman thlak I sianghak chianu pahnih dal in tol chungmi panga an nun nak aliam kong thai si February ni nga Zinglei Thawngchimnak pali le soma shonga khan so peng chauthuk munram chung I a ummi mi e khwa a magway Air Force in Academy SSPC ralkap raltuk nak vanlong pakhat ni bomlung ni an thak ruang a Grade pathum achong leo mi kumsha ngak chenu pakhat Grade A achong leo mi kumhei thum ngak chenu pakhat kumsom ni upa pakhat kumsom nga pathum upa pakhat le kumsom servi upa pakhat ti in andi lakfon swalnak ngai lo tol chungmi panga annun nak aliam I nu pahni ni hliamhma an torpin a umnak in pali song arok di tia thai si chuban tok thiam in alon chia January ni kulzonga khan so peng leji ai khwa a SSPC ralkap ni raltuk nak vanlong in boman sak ruang a tol chungmi pakhat anun nak aliam I minung pali ni hliamhman tuar tia thai si Phasang peng ka dau na ka KPLA ralkapat ni anun nak aliam Karaniram kul phasang peng ka dau na ka KPLA number Pogwazali kulanga battalion in ralkapatni annun nak aliam kong People Liberation Army KPLA ni February ni ruka an ngay chet nak an lakder February ni liya khan KPLA number Thongkwazali kulanga battalion in ralkap hengli le ralkap byunu chu SSPC ralkap nolngai nak thalo shoding in ralan tuk chong ma liao phasang pen ka dau na ka annun nak aliam ramle mi phunsa a ngai chunun nak tiang ape tu pasal tha na chu KPLA chungtal velte ni upat nak sang bi kan pek na I tiam tak mi chungkhar velte song kan in ngai chet pi tuk na tia People Liberation Army KPLA ni an ngai chet nak chathan a an lakter atu bantuk in ramle mi phunsa a nun nak ape tu KPLA ralkap hengle le ralkap yanu chu February ni ruk chuna khan karani ramko chung I alua chia nak mun pakhata an vuina February thathoka in SSPC ralkap ni phasang khopi I shaman budnak khalaya zale somthunga battalion a ralkap thazang tamngai an chap I Tolchung shamtlai phunna he kapni karga dau nak pezul in afak ya thai si Waral kap UWSC ni misol pathum an tlai mi na thi dan an pek na miza pi mai a an tha na Waral kap UWSC ni an hum hak mi shanram kul ni chua lai mai pau khopi a an tlai mi na lai nong tu pathum chu February ni ruk zinga khan miza pi mai a an chua pi na I thi dan an pek na kong thai si mi thil fir in thanon nak tiang atu minno pathum chu waral kap ni miza pi mai a an chua pi na I thi dan an pek na kong nolan chua mi an ral pek masa na chun ho a moto in khopi pong a an kalpi na I mai thal in an ka tha na tia siaram kul thongjap nak ni an lang ter aliam chia thongpi kul langa kum December tho chungzonga khan Waral kap UWSA ni an hum hak mi khopang khopi a mi athatu pa pakhat chu miza pi mai a atu bantuk in thi dan an rak pek tia thai si PDF ni SSPC ral kap ke sakhan pakhat an ka I sergeant pakhat athi mai thal jun ni an lak Magweram Chan Zayawadi Kopi Pong I a ummi SSPC ralkap ke sakhan pakhat chu Tuachung Shamtlai Puni Luhno in Anka I SSPC ralkap Sergeant Pakhat Athi Kong Iyawadi number pathum battalion ni February ni ruka Anthan February ni nga Zinglei Thawngchimnak pali shonga khan
Zayawadi Khopi Pong a SSPC Ralgap ni Ponghunan Kwarna Gay Sakhan Pakhachu Ayawadi number Pathum Battalion in Lauthan Nak Shamtai Puchew Khatni 9mm pistol in an Luthno I an ka tia Thai si Chukadaw Nakachun SSPC Ralgap Lay in Sergeant Pakhat at Hi Khudang Polchu an Liam Mahe an Zamdi Chupian a SSPC Ralgapol Sin in MA3 Maithal Zun Khat MA11 Zun Khat Kwan Bong Patni Le Kwan Fang Somni Song Kanlak Chikho I Kapni Kharu Kadaw Nak Adi Nu a Lauthan Nak Shamtlai Phunha Chu Himte in Nu Kan Pil Khau Cha Antia Ayawadi number Pathum Battalion ni an thanmi a an lang tar chi Losing ka Thawngchimnak chu ma bial in kan dong tar ri lai lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to apyak cheu ding in kan mi som ha